Podcasta Xwebûnê guhdar dikin. Li ser platformên Spotify, Spreaker, YouTube û SoundCloudê dikarin me bişopînin. Merhaba, Göder'in podcasta Xwebûnê. Di vê bernameya xwe de em ê Cejna Zimanê Kurdî binirxînin. Pazdê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ye û bi taybetî jî di rewşa îro de Zimanê Kurdî di çi astê de ye. Em ê vê mijarê bi hevseroka me derê Şîlan Elmas Kan re binirxînin. Destpêkê di merheba ji we re Rêz Elmas Kan. Merhaba, spas. Belê weka wê hûn jî dizanin kovara hawarê di pazdê Gulana 1930 de ji aliyê Celadet Elî Bedirxan ve li Şamê dest bi weşana xwe kir û bi tîpê latînî. Ji ber vê sedemê pazdê Gulanê weka wê Cejna Zimanê Kurdî tê ev kirin, hatî qebûl kirin ji aliyê Kenekevê û her sal tê pîroz kirin. Em dixwazin vê binirxînin ji kovara hawarê û vir ve rewşa zimanê Kurdî di çi astê de ye û bi taybetî hûn girîngiya vê rojê çawa dinirxînin. Wek we jî anî ser ziman, yani ev zimanê Kurdî berî her tiştî yani girîngiya wê mero behs dikin, mero aslında dînê berçavê xwe mero girînga netewa Kurd gerek bide berçavê xwe. Yani ziman ji civakekê re, ji netewekê re, ji hebûna civakekê re çi qesî girîng e û gerek zimanê Kurdî ne tenê bi rojekê ve girêdayî be, çünkü jiyan hero didome, ne tenê bi rojekê didome. Tabii wek anî ziman hewar, yani bi hewar bi dergiya hewarê em bêjin bi tîpê latînî pirtir ketî Rojava Kurda pirtir hatî meşandin. Ew nivîsa Mîr Celalet Bedirxan gava xwe û êdî bes, yani bi hewar, yani navê wê aslında girîngiya navê wê rewşa zimanê Kurdî jî, rewşa Kurda jî aslında dide berçava. Bifikirin mesela Kurd her tim ji bo mafê xwe, ji bo çanda xwe, ji bo hebûna xwe sürgûn bûne, koçber bûne. Ev koçberî sedema vê koçberiyê bûyî sedema ku çanda me jî, em bêjin hebûna me jî, zimanê Kurdî jî, netewa Kurdî bi vê navê girêdayî û pirtir pêş dikeve. Ziman girîngiya wê elbet tenê bi kovarekê tenê ne sînordar e, ya jî tenê bi xebatekê ne sînordar e. Çünkü civaka gelê Kurd tevgera xwe, çanda xwe, hunera xwe, dîroka xwe bi çi dîne ziman, bi zimanê xwe dîne karanîn. Yani civaka hişmendiya wê nî ziman tune be, nika kar û xebatê xwe nî rojane jî bîne ziman. Gava ku mero dîroka xwe, hebûna xwe, nasnama xwe bi zimanê xwe bi kar neyne, tu nikare behsa dîroka gelê Kurd bike, tu nikare behsa hebûna gelê Kurd bike, tu nikare behsa civaka gelê Kurd bike. Vana hemû girîngiya zimanê yani. Ama di rojane de kar û xebatê tên meşandin ji bo vê girîngiyê bes ne bes. Belê wekala girîngiya ziman kir asta ku zimanê Kurdî gihîştiye çawa dinirxînin. Wek tê ziman xêrîn hîn jî didome, ji bo rastiya zimanê Kurdî jî hîn jî didome. Rewşa ge em tê de ne erê bi gavekî pir pêştir e, kar û xebat pir tên kirin, lê civak gava li van kar û xebata xwedî dernekeve, ew kar û xebat li ser kovara dimînin, li ser sadece pirtûka dimînin. Kar û xebatê ziman ne bi kar û xebatê civakê, ne bi jiyana hişmendiya civakê, ne bi têkildariya nav civakê, nav aborî, nav çand, nav hunerê de ev xebat wê wisa wek qêrînekê jî bidome û wê neke armanca xwe. Mesela berê me behsa ziman dikin, me digot ziman zimanê dayîkê ye ji jinê dest pê dikine wisa. Îro tu rewşa wê na ziman çi qesî em bibêjin berê qedex hebûn hebûn, berê wisa tu em bêjin pirtûk tune bûn, kar û xebatekî ne bi malê civakê tu ji wê kar û xebatê nikarî bibêjî heye. Ji ber wî havî ev qe nivîs, ev qe tişt, ev qe derfet, em bêjin îro teknolojî pêşketiye, îro çi qesî tu bibêjî qedexa li ser ziman jî hebe, lê li hemberî wî jî tekoşînek jî tê meşandin. Xwedî lê derketin gava tune be, em bêjin ziman zimanê dayîkê ye, lê mixabin îro ji wê rewşê derketiye, çünkü hundirê mala de, di hundirên bêjin tekoşîna me de, zimanê Kurdî rojane nayê bikaranîn. Baş e weka wê komela me derê
و بسالة كوام فيجن خباتك زمان دك هون عادية پیش خستنا زمان ده پرستنا زمان ده چه خباتت کن کارم کی قلا خبات خوب يعني امجي وك كمالا ماتري امجي شوبداري كدو تابع صالانه يعني بكدو تابع صالان وبپرستنا زماني گلي كرد مجي اف دور گرتي امي كارو خباتي خو بدن مشاندن كارو خباتين مشاندن ام بيجن كوار كارو خباتي كواري ددن مشاندن ام بيجن جبونا سازيان پروردهيا زماني كردي ام ددن مثلا يكي ثبات قمپانيا هبو جبوكو زماني كردي به زماني فرمي دوي هليده مثلا بارتيان HDP 1205 كسي اي انا ام پروردهي ددن وكيده ام بيجن جبو کارو خبات فرهنگاتین مشاندن لویداری، کارو خبات برهفکرینیتین مشاندن لویداری، و کارو خبات روزانه جی لویداری ام جبو زمان دیدن مشاندن. طبعا اوراوشا پاندمی بوی سدمی کو گبرو رو ام نکارم پروردهیا زمانی کردی بدن مشاندن. آنا پولی ما سکنینه. دوی هلیده ام نکارم بیکاری بکن. لی ام بیشن پانلی لسر آنلاینیتین مشاندن، پروردهی لسر آنلاینیتین مشاندن. و کو اف در فت منی کو گبرو رو جی چه ببه ام دیساکی. گوری اوی گوری داخازا جواکی گوری داخازا گل امی پروردهی خوانی برو هم اصلا ما استادیه هم جیش بو کو فکر کردن زمانی کردی و دملی امی خباتی خو بدن مشاندر داخواز دچاسته داخواز جواکی کو هین بنا زمان و پیش خصنا زمان دچاسته يعني مرون كارتنا حساب بك هولدانك برجرين كاي هولدان كاي اللي تبي بيجي اف هولدان جبو زماني كردي تاني بس نبس باش هم تردكني انا بجن هولدان وداخازن كوجوارتي هم تردكني انا كارما داخازا پیشوازی يعني مثلا ما او کمپانیا وکریبو ما گوتو بوجبونا که زمانی کردی پروردهیاوی لسر آنلاین 1205 کس سری لیدا بو لجبر کوگو ماموستا تراوی کاری نت کرن ما بطال کریه ببش ما گوتی گور چونکه لسر آنلاین او که پروردهی جی در فتو نبو کو ام بدن لی داخواست پر هنه و دو پیشروج دیجی امی وانا پرتر میجه جر ببن برسف داليه كده داخوازا زماني كردي به زماني فرمي زماني پروردهي الدفرات تم كملت نرن كيماسيه كشي هي انا وكاي مدر كو بيجن كوماليا ك جهاندنا بطيبه تجي ما مستيام بكره وپروردهي زمان ده جبونا حزارو اوقاسي كو هك ونكاري بو پیشوازي بكره سبج بونا پروردهي فرمي به را جهاندن ما مستيوا تير بك تير نك يعني آمادتی مجبور ماموستیا هی اف تشی گزد بیجیم مجبور صادقه آمد ام بیجیم جبونا پر کسی جی آمادتی مه هنه ام آمادتی خود دومینن تنی اف جبور ماموستی آمده در باستار بون یعنی ام بیجیم به توهی ماموسته پرن یعنی هم ام بیجیم چاندا اوی هاتن کردی داری هاتن ماموستی ما پرن یعنی هنگ ماموستی ما ام بیجیم لگندان در فتوانی آنلاین تنبون گبدن جبو کو گمرو بکی آرمانجا خوش بو پروردهی نه تنه کو گمرو پر شاگرد آبه و بی آرمانج به کوگو ام بیجن پروردهی کی تیرو تجابه کوگو ام بدن وانا یعنی سرلیدان پرن ام بیجن تنی وان سرلیدانا جی چینا بی یعنی کوگو در فتی وان خوش نی آوا کردن جانا جی مثلا پر سریلیدان چه دبن دورا که مثلا در فتی ای هم بری متونه ساعتی وان تنگو هرتن روشا پاندمی ام بیجن جواکی جکری خطری ده مثلا ام بیجن تی ایرو حکومتا ترکی تی پروردهی ده برچاوی خواه او جواکا گشتیر ام بیجن کوماره که مزنش جواکا خوار ناب برسف نه وساد ناب هندره جواکا ناب برسف لی ام وقت کوملا متری گور سینورداریا خواه گور خبات خواه از باورم ام برسفش گرد دنیا نه صادقه ام بیجن 2017 و حتی آنا نزی 5000 6000 انسان پروردهی جوی داری گرتیه بری پاندمی جی ام بیجن پنجی حب ماموسته ما پروردهی دیدن لجبر کد در فت پاندمی در کتم برو پروردهی نهاتای هین اوجی سکنیه پشتی اوراج زلال ببه امی او خواه دیساکه بکن جبو ماموسته می دیساکه پروردهی خواه دست پی بکن يعني روجا كي ودتر تاني بازي قراني ودتر يعني جبونا جواكا كرد بطيبتي خدي لزمان خو دركبه وزمان خو زمان جياني هند كارن شك بيجي جبونا جبك
يعني وقت ما أني زمان يعني أم تم ويناجي دوباره بكن چونك راستيا زمان كردي وراستيا جواك كردية زمان گریدای نتاو خواهی نتاوك بي زمان خواه نکاری ببیجه از نتاوم روزك تاني نه زمان كردي هر روز گرک ببیج زمان كردي امستان ببیجم گلک سپاس سپاس باش گودرن هجا ام گیشتن لویا برنامه خوی پودکاستی حتی برنامه کدن افدم و هر دم یو خوش بده دم باش